Smatram da su događaji poput Wannabe Beauty and Wellness Awards jako važni zato što publici mogu da olakšaju put do svojih favorita i najboljih proizvoda na tržištu. Moja 3 favorita su L'Oreal True Match puder, Garnier Fructis Leave-In proizvod, L'Oreal Revitalift SPF. Helio Care SPF Gel Oil Free, a zatim jedna fantastična kremica za regiju oko očiju, Remscar, i imam još jednu favorita, a to je preparat za tretiranje kose, a u pitanju je L'Oreal. Moj prvi favorit je Galenikin Panthenol B3+ gel krema. Moj favorit broj 2 je Helio Care Spray SPF 50+ za telo. Moj treći favorit je maskara i to L'Oreal Panorama. Pre svega, srećna sam što su nominovani proizvodi koje lično koristim. Moj prvi favorit, pošto sam ja Nivea devojka, je Lift Serum Nivea sa bakučiolom. Sledeći proizvod je naravno make-up proizvod True Match od L'Oreala. I treći proizvod je proizvod za lepotu kože, za lepotu kose, za lepotu noktiju, a to je Bura Kolagen. Moja 3 favorita su Curaprax četkica za zube, Panorama L'Oreal maskara, koju upotrebljavam već duže vreme, i NYX-ov fiksir za obrve, gel za obrve, kao nešto što praktično može svaka žena da koristi. Definitivno Helio Care 360, zaštita za kožu, zatim Panthenol Galenika i na kraju Aven Bioactive Hyaluron. Moje 3 favorite su pre svega L'Oreal Self Glycolic Gloss, zatim NYX-ov Marshmallow Primer i na kraju, naravno, pošto počinje leto, Afroditena Express marmelada, da svi budemo preplanuli i ove godine. Proizvod bez kog ne izlazim iz kuće, ja mislim da je vazelin. Da bi zadržala svoje bledilo i svoje bezborilo, proizvod bez koga ja ne izlazim iz kuće je zaštitni faktor Helio Care mineralni zaštitnik od sunca. Moj must have proizvod bez koga nikada ne izlazim iz kuće je Batiste suvi šampon za pranje kose, tako da... Moj must have proizvod bez kog se trudim da ne izlazim iz kuće je puder sa faktorom 50 Color Science. Proizvod bez koga ne bih mogla da izađem iz kuće jeste Carmin Avon Shine. Lično smatram da su događaji poput Wannabe Beauty and Wellness Awardsa bitni zbog toga što okupljaju različite ljude od kojih su svi ljubitelji nege i lepote i tako imamo priliku da razmenimo naše utiske i da prosto negujemo taj kult lepote.